Evo, našli smo se u zagorskim selima u ovaj prekrasan dan, suncem okupani na volonterskoj akciji, imamo nekoliko radilišta danas, cure sade cvijeće, ukrašavaju teren, dečki su na igralištu, bojaju nogometne golove, nakon toga će obojiti našu multifunkcionalnu spravu koju koriste naši najmlađi, a treća ekipa je na sadnji drveća, tako da u parkiću imamo malo sjene, da ne bude previše sunca našim najmlađima, obzirom da ovdje imamo prostor za mlade, ali i za one najmlađe. Tako smo obuhvatili ovom volonterskom akcijom zapravo sve uzraste da mogu tu konstruktivno i kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme. Došla sam volontirati danas, isključivo jer mi je to moj dragi prijatelj preporučio. I stvarno mi se jako dopalo, žao mi što nismo išli ranije volontirati jer je stvarno prekrasno, ekipa je super, posadili smo cvijeće, posadili smo stabla, da, tako da pozivam sve mlade, stare, sve uzraste da nam se pridruže jer ovo je stvarno prekrasno iskustvo. Žao mi je što nismo došli ovdje ranije, tako da pozivam sve da ne čekaju i da dođu odmah.